nĩ magana ma andũ arĩa marutagira wĩra kambuni ya Mumias mbere ya hingũrĩtwo rĩngĩ mwaka mũhĩtũku rungu rwa ũtongoria wa Sarai Group kuma bũrũri wa Uganda arĩa mayũkirie kandarathi ya kuoya kambuni ĩyo kwa ihinda rĩa mĩaka 20 yũkĩte. Aikari aya makĩũria atongoria kambuni ĩyo mbere ya mwaka ũthirĩte mambe mamarihe mĩcaara ĩrĩa ĩrũgamĩire bilioni 2.3. Tunadai 2.3 billion arrears kama wafanyikazi. Sarai akitupatia hii pesa hatampigia kelele. Sarai akaajiri locals hatampigia kelele. Na sisi hatutakubali briefcase ili kufunika maovu yenye viongozi wengine wanachukua hapo briefcase na wanafunika uovu wake. Tunasikitika ya kwamba tulidanganywa sisi former employees wa Mumias Sugar Company kwamba tutalipwa limbikizi zetu. Funny enough, hakuna hata mahali popote inakuwa reflected ama kwa forum yote wanakaa wakiongea juu ya wafanyikazi waliokuwa. Instead ni dhuluma na kusema kwamba wafanyikazi walilipwa, mara wamerudishwa kazini, mara yini na huko kazini watu wenye wako huko. Maugete kuma kambuni ĩyo ĩgiĩ na ũtongoria mwerũ ũkoretwo arĩ wĩra mũritũ kuona wĩra kũu, makiuga arĩa mandĩkĩtwo marauma bũrũri wa Uganda kũrĩa ene kandarathi ya ũtongoria kĩganda-inĩ kĩu maumĩte. Naomba President Ruto, ulisema kwamba unakuja kupatia vijana ajira. Hawa vijana wenye walikuwa unasema walikuwa wa Uganda? Hapana. Tafadhali kama ulimaanisha vijana wa Kenya, akikuja Mumias Sugar Company mwenyewe wakati ni huu uangalie vijana hawana kazi. Watu wenye wanaajiriwa wale ni Waganda. Nĩ morĩtie thirikari yethe kĩhonia kĩa njatũkano ĩrĩa ĩyumĩrĩtie gatagatĩ ka aikari na kĩganda kĩu na maũndũ macokerere o ta ũrĩa gwatariĩ mbere ya gĩthagathago kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie mĩhang'o yothe ĩrũgame na makiri ma andũ magĩtema wĩra kĩganda kĩu kĩahingwo. Tunataka kuuliza President Samoei Ruto, you are a hustler, you are a law-abiding citizen, you are a leader of this country. Do you like seeing these people suffer every morning and every evening? When you look at the media, you are seeing people in Mumias suffering. Why can't you wake up? Si tunakuita kuja Mumias. Wametutupa sana. Sijui ya kwamba wamechukulia juzi kwenda bungeni ama kwenda kwa seta zenye wakomo saizi, lakini tunaona tumewaachwa kama mayatima. Instead wamewachia nafasi mabrokers, wanaanza kutumia sisi vibaya. Wanasema sisi tuko na maisha mazuri. Muinda alifungua factory. Waluye wanasikia vizuri. Watoto wao wanaajiriwa kazi. Na sisi wenyewe ni ukweli watoto wetu wameajiriwa? Ngiribotera Inooro TV, jitagwo Jenga Wabui.